Photography hinggang ke ane baga hinggang ke ang je nuk mani abang capture kayo amoy mane ang je capture kainan musong mani je nuk mani ta it's how you see things heda ba photography is something that how you see things and capture it through your lens amoy mane nang je nuk mani abanon capture kaina rago nin lens tin bising te hinggang ke amono joto photographer ni no nang bahay kin nuk amose beri rok to mane abrok bisi khel khayo sung sala rok se asa abon nai pano beri rok to borok ni rishano pano kisa eng go thi khai renai angke jefru ready hno afro se dikhai ro aboni se kangke thik si khai gra ya gangke abono koyo tang jotono ready ngai jefru ready hno afro jotono bus kanglo camera digi nasik nani pakai so det jang kabangma photo boi amo waste ngyate correct waste tang thango baksa mokol mokom jakangke chin satar bo thang tong ede ba hainta correct খুব correct engka abono group photo jefro group photo bojako kaham ke bus kangko naharton yang nasi ya kare ready ngai je engko ready himprota amono prime lens by zoom lens ni difference angkangke prime lens angkangke kaisa focal length amo kaisa fix tong like 35 ke 35 50 ke 50 angkangke prime lens ni advantage angkangke aperture माने wide okay angkangke jese aperture wide jese aperture wide enggo amsang no light bo kabang habo angkangke je bokeh whatever amo bote bo achieve khai mano haipano joto jaga no 1.4 hindi 1.8 hindi joto jaga no amsang by shoot khai nani koke to bo prime lens angkangke ta kisa sharpness tong phayo okay sharpness phayo angkangke zoom lens angkangke a jaga angkangke kabangma focal length tong tak 35 50 24 kabangma tong ta a jaga angka amo angkangke amo aperture angkangke aboni tuni tola phaya angka aperture angka jese tola phayo amsang no wide anggo amsang no bokeh boro welcome lamsongo jotono no ani tini ni katal episode so norong ni bagay ang tini sini hastini ti prasa bosong ni one of the best wedding photographer nang tini naroy motomungui tubi fekya bo angka sini Mr. D. Kachang Deborma tini seng bini khukti khana lainai bini early struggle shock bahai tongmani tai bo bino passion bini je photography ni je muchung mano bo pursue khai bawno kaisa profession khai kata book seng bini pura journey pura process no tini seng bini khukti khana lainai gang kha khayu bini story bin journey khana mani yakulo srungjangnai kabangma kok kaham kaham jeng tini khana wana hengke bisite kok seawi let's start our podcast. Lamsugan ang fayong di kacang no ani kotok podcast so. hambai dara orang sosok ramane bagi chef ramane bagi kok sanane je wedding photography nti Nang bahai tong. ang kam no Ang nono mane ang bo kapur ka. Gano pilan sung lain isang. Pilan sini lain nono sang. Ang bagi nyo nang kisani ni sini mong sang no sai kanarade. je ano sinarok ni bagi hingkang ke anbum di kecang debroma angke di hingkang ke duna di full stop kecang amo hita hingkang ke bumung omo haike bahike phaike hingkang ke tin girjawo mo thawo koksa di kontong bono amo haike bumung phanan chengota di by start kenan di hingke duna chinenggo hingkang ke duna zat Mana duna bo kaset klien dak lai ka kaset. kaisa subscribe dahanai amo haino hingkang ke debroma ni bising gotong kabangma tong pota hingkang ke aban bising sang duna hanjak tong hingkang ke sindik on abono nai di puilawo di runani cengkata di by start kenan bum am hai engke ceng koek zona am hai bum harjaka Kau kana toka ngo tabu sang hablai siwan topik go nang to khoroksa sini hasteni mane marriage photographer ni sini jabu ang ni photo ni je ni koro social media handle log ang ni photo no go ang follow khayo ang khub saja go gan nang o haparole bufurun simi hapka
photography business nang buhur simi hapka. Completely hapmani hingke 2019 ni puila ni simi. Hingke to bo jefur camera romani hingke 2018 simi. Azora to bui kamang ano start kai tong kater ter. Hingke buinan nugi kaisa musong mani tongo. Hingke ulok yang an korok sa dol ni second hand camera nai pe kya. Hingke naman ya gulo korok sa an teacher tong. Bo teacher plus ano photography bo guide kya. Bo bagi bobo kayo photography ro kayo. Hingke buano start kaya ta guide kaya ni start kaya. Hingke terek ang wedding photography ni je saiman ka mane aja ka busak bom hai tong. Hingke ang nuhur kata amum kaisa profession sana mano. Mane fata rok ni nayo am hayat ba. Sinor ta sabno nil nayi akui asik inspiration ang nani. Correct. Hingke fata ni no obviously manai nai. Hingke fata rok ni nugo kayo boro. Hingke boro as a profession no kai tongo sarai boya bura sih. Amno as a profession kai tong. Boro bura sih. Abna as a profession kai mantong hongkang ke ang sarai ni simi. Ani age ni simi ang kai tam tong ba. Amo hai tan mindset ang kai. Hangke parents rok to camera pai refer bo kisak gosia hangke jala mari uta Tama kira costly ba ko. hangke jala re ui pai hangke uloke tam khaine ni nei uloke segei sodo no toni jaka camera rok Ngana tam nang pora disturb rok. pora disturb nei hangke hai punan bukha ka ayang je thang tong siwa amo haing kata hangka to bo ang khogi ro na ui akoi khayu terek ta hangke uloke kainin jengka hangke koroksa photographer pai malai kya camera do ano battery pai ma jaga ta hangke agor tolot darabani bani koloi hangke aprobo bai contact kai jeng kai angko bo ano terek binaro khainen jeng kata suzuk re kata hangke bini yang tino terek kai kya bunyam daro amo heta hangke pia khaya sekang abon struggle to abo tai selap kre 2018 to side se ni all the struggles rock songe sai khana 2018 ni last ni simine bo bai sini mani hingka terek kainan jeng kangke om hai jora phaikan bagai jang nok ni sedo nongkor phaika for 1 month nok nok ni ongkori phaika nok ni borok mane parents ni against so nang decision nai phaikata hangka ang khaini mane khaini borok kai hnu khai mani an amorok ba nang no gede basi nor bui bom hai khai nangkang ke abo nang khai mania amo hai borong ni kok borok asik wan sung mung kerita ang je o jaga khai manan nai tai si korok sa busa angka abo ni saisung susuru saisung susu abo ni bising o sitai sa pora ya kari rekha abo khainen nai porale nang continue khai kan sao tobo mane amo hai jora ajora wani mindset amo hai kata asik strong and willingness asik strong kapro ang ke boni kok si khanalia nok ni hari rok kami ni bor rok ko ekjon sanai ki mana bus thaisang thangata bus thaisa ang khaina ke khaina ke a decision na mani iya gulo mane aboni a decision na mani logi no ang suri as a Christian okay ang ke suri man suri hota je decision mane prayer ni kaisa guidance hota asak simin hota ke support khaina kono am hai kare kem na malia ta ke ba malia ni initial stage no kem na malia malia am hai ang ke nok ni ongkor phaina klai kya ang ke dol bai tang phika ang ke sa azor ro ko ba ana aba hai busuk talok thang kana how many months 1 month tal kaisa tal sata am hai ke tong kang ke abun ya ulo ang kaisa mane je sapan handi at the end of the day nang nogma ki filu hedo ba kang ke ang call khai ke mano call khai ke ngai ulo ke borok doa kon nang amsak si nok ni fano si ongkor thang si kang ke ba do nei borok support khainan jengkha ngai borok support khaiman ya gulang bo terek bunyan daro khainani setman kata kang ke khai ke borok bai terek khai ke 2021 ong kang kan breakthrough ka 2021 ni last ni simi angan ni project separate nang kata sakbai thang khainan jeng kata ang kang ke abni yaklai ko amo hakin terek khai kata khub khang to ke ang kisa sung namu sungo nang bunyan dar khai tong pro apro nung buda ni camera tlang thang an camera tlang thang okay apro ang 700D use kayo Canon ni 700D ang kamo ba no khai tong ra hota dorong logi thang ge ganang upgrade khai ke 2021 ni pore 2021 ni sekang 2020 ni
last digi kaisa apro Oh. naikan ni angko Z5 Z5 Okay, ni okay, amo okay. kaisa Mirrorless. launch kaika mirrorless Hmm. naikon ni bisingo second mirrorless abo no angkara Okay. pila Okay. kaita Z6 borok launch kaiman Okay. uloke Z5 no launch kaika angke launch kaiman ya gulo nang paina kai cost mosto angke nogo nok ni borok bwana coba ka angke agi ni camera ka sampo pal ka Ah. angke kisa salam ka am berang orde ka kau dek rinyo paina ka Ah. angka jaga wedding season bangai tongo angke wedding season bangai tongo angke rangbo manai tongo bunya Ah, dar ah, ah. kisah misa pano Nang tahu temen service nari jong na service nari jong le nang tahu. angke amo bai tai je tong mani remaining ang Okay. ri khata angke amo hiken terek khai kya angkan ni sini pomano sak bai thang ne mamano Okay. amo hiken nok ni borok no bo ang coba ni jengkha Okay. Apa bro realize bang kana? angke ang coba mane tam nai coba nogo Okay. Okay. je nang sakta Okay. angke si korok sa basa man Ah. jotor si sini ya ba angke nok ni borok bai jotino miliwi je khaina nang mani Ah. khario baksake amo hita joso joto decision rok malayo ka je khaina ni apun jimi ke borok tebo nukhata mane ang je khai tong mani khai ang chawi tong mani nukha angka borok te bano phan ro khata apro hungkang ke jesa borok bai singjak kono nasla tamo bom hai pad pori tamro khai angka borok lasia huino mane chino jaga to it's not a easy Haida. things head ba mane khoroksa buma bufa ani besa omo hai khai tongo je society ni abono asek beliori win Mana haya sih society acceptance kisah kom ko ba? kom hungkang ke amsek na haya hai pono borok ale lasi mungno sai Ya kare di mang ya borok. kare borok sauta pro ke buiseng kangke besa to por lia tobo binje samung khaite bo khaitong om hai mai samung khai An modern parents an modern parents okta besar rok je khaimana proud nonga no. hingka borok apron jimi ke trek trek tamne kongcuk kha Correct. nohan mang kataan bagai Enggak angka kayu borok sino podcast nai ba happy nonga angka kayu. ang sajak emne ang ojaga phai ko sai Hambai hambai. nang tamno sana rogan sungguta Okay. Enggak ke kuin tang nin timo kan rok member khorok busuk tabu. anti mo chung tak ang khorok sa tongo sang te an second suta khorok sa tong kathar Tham ta. angkang ke sang khorong ite system tongo Correct. baik so angkang ke jodi no borok nang kang ke te sana uta am hai najang Mungkin nung tabuk santang nung tak employer sung sih, nang punya sih samung rai sih. Heh, dana masuk nak yang kata. Kup kaham kok nih. salsa bui bana mo hai ke sujug rewi payment save rewi payment khainan magai ang bo amo hai ken tak ri tongo ke je pro ang je borok bai khai satisfaction maya a satisfaction nang buji uta angkang ka abono ang tak je ani logi khai tong nai borok nang abono rewi tong je ang azora bom hai struggle khai payment ni borok amo hai struggle asak kosto khainan ta nang thon am te hine ang amo hai ta an wan so Manin har mong kup novel hai sih. angkang ke hai ni bagai kaham ke no joton solitong Kok kiri kup kena toka. Datang malang gesang namu sungguh sin Tripura haste wo marriage photographer ini the business bini landscape bahai mana prospect bahai. Presently ta. je marriage photography je wedding photography Wedding yes. amo to survive khai man om bai tabu somehow survive khai man chin bora bo saiman kataisa angkang ke te kesa belai tam nai thankful ta tam ni ke chin borok kubuni bosong ni borok na mai we chin borok na mang focus khayo mane omoi sam Oh, nana chin rokta. borok ni bisingo sabo Man nong no hair khanya rokta. chin bisingo sabo mo hai khainai tong amo hai ke nai to gei now buini bosong ni borok ni ro thangi we borok changno si nai tong he deba mane chin borok nai changno poito khai nai tong hongkang ke je borok poito khai ma tina chang service na nango Correct correct. ei am hai ta Kup kena toka. Enggak ke the marriage the wedding photography ta. abo ekdom Mana wedding survive khai man man na. survive khai man honai ang survive khai na pano nang seller hongkang kale survive khai mi kesrang tong na nang mai ang ke kaham ke samong khai na nang mai hongkang ke photography ka mo hai wedding hongkang ke ekdom amo tam nai real nanga za kono fake to bui mania poses ro wa sak thang ya khain baginang candid rock bisi Okay. focus candid rock bisi focus kayo ta candid in a sense ta mane borong emotions Bong ni real ta. abono feel khai we Correct. to bunani bahai ke ang je nuk mano bahai ke ang abono photo to bunani Correct. amota
এই amo hai ke no khai tongo এমনি নি ফটো খুব মানে আংখে মানে নি ফটো বেলে সাজাও হাইছে যে নাই তনার বরক আনি কখনো বরক সাজাগা না আংখা কায়ো ani ni photography crowd stand out dong মানে গংমা photographer tak dong do wedding photographer ang kem hamya saye ebar ni photography ke ang ani mokol bang je nung mata muni মানে bunsi kisa alada no ang ba mano nayo je মানে ang tini omsa kaham khai kya ang khana basa kaham khai mano amota ang kangke ang khana kaham khai ka aboni ya golo te bas kang ni te bom hai ke kaham ri mano ang kangke kaisa koiso mistake ang mano ang ka bahan bathai ni borok boro asak perfect mana ba head pa nijin borok batam sa nakari ron nijin borong ba ang kangke ang tini mistake khayo mane no ang khanan mistake khayna na ko gya tini nani je mistake ni bising ti ang serang mong manai khana te bo kaham khai mana na abus kubiko ani bagai simi atai ko ni photographer ong ni bagai bo on behalf of every photographer ang kok sai tong ta মানে এমনি photographer ni kaise totong community totong sin borong ni community group brok agi tongo ও একটা গ্রুপ রখাই কি আইপনো আ গ্রুপ রগ বিসি তংসে মানে বলে ওকে ওকে যতন জানি জানি থাঙ্গো আমো হইতা কা বরক নাংপ্রু রগ কন্টাক্ট হেলেयो angka ne borok ko log yang tongka oke ang tai korok sani tim ni borok nang tongo amo haipro rogo amo te bahut sawata advantage ta a group rok ni haipono a group rok asuk cholili hatabo angka ang bomu chungwa a group rok no tak taisa tu bunani mane strong khainan ta community amo haike khai kang ke jotono kok baksa pricing ko baksang mano angka ta o jaga o mo haije o business o mo haije tak ang masa kabang khai khai tongka katai khorok sa photographer abo manna ne bage tai kisa kom khai pano thangmano yes correct hai pano nang kom khai thang tongai pano nin to lo sung tong ble nang samung man ma bai simia nang bo cholina nang nai hai ba amo hai ke khaile tongai jotono bag surprise khai khai kang kamu belai mana market to kaisa price tonga sa utana market to kaisa nang ko same price mane at least gano phano ya kan ro niji niji ya tek tan mak laine ya tek to tano hanso ya to bo nang aboni bagai amo hai nijin sak sak ne bilio se komere ble correct nang project manna ne bagai sak sak ne bilio no ta komere te correct nge kubu no nang ya sungnai te sa photography je equipments rok to yang chiang na musungka মানে আবার তো কস্ট তো একদম হাই যতন চাই মনো বছর ইনভেস্ট খাই না না at least কাছে মিনিমাম অ্যামাউন্ট tabuk to mirrorless jotono khang ke mirrorless body ni kaisa dam no tak payo 1 lakh ni sakho ma 1 lakh 20 30 bak sabate ba dam ni tongo angke to proper ke chengna ni hangkang ke at least 2 lakh 2 lakhs le na am sak bai mane nang at least tam na camera kaisa tai lens kaisa paina ni lens ka ham kaisa paina thangkang am sak le nang je sak pan nang ta to puila chengai tongo bo lens nin bagai ka ham na bo nang to saiman ya hangkang ke iko guidance nang khang ke na phaimano ko ekjon ke jodi no zoom lens bai thangna mo jong ka thangmano zoom lens hangkang ke to kaisa focal length ya kabang ma ta 20 24 28 35 50 kaisa range tong ta kaisa range tong abo ulo salani sing manang tabo abo nang tak topik ko bakla sinai sing tabo kisa bini go thangsinai porao thangsinai ta photography ni je basics ro habla sinai dan abo nono puila nang nono sujog runai tisa nang kindly je jara sin podcast nai tongnai rono jara photography o interest tongo bongni boi nang kisa basics photography ni ta ab kisa sai khana de photography ni basic ke manual mo tong wa jaga wo shutter aperture te ISO tong a kai thamna balance ma khayo अब तो तीन तो बिल्डिंग ब्लॉक सान था ना आ तीन ता ना बैलेंस मा नंग ऑफ कैमरा फ्लैश यूज kai kan ke to te babo difficult in a sense nang kono saimania ko amo fatsa sarngan thang kan nin bagi to obviously difficult nong nai angkang ke guidance rimano je guide ka jang mo songnai rok phai sangmano ta tam khaine to bo a kai thamno balance khainang tai most importantly ani bagai hinga kelvin bo ekdom temperature ta temperature kelvin abono ang tama nai amu bai tubo ta je color tubo mani correct angkang ka bo important amo to rok no basic ta je nini color profile rok nang bomo hayo chacha abo jani abo khai mani tam nai khai kang ka saiman thong nang bo bai comfortable bom hai color profile bai comfortable angka bom hai aperture bai comfortable
aba sak sabai sukrop salia je Kok sai mana mo song nai rok sangai mano correct. he ba Mana tuh nang sama sama basic sengko tintan ta. basic at tinta tai aba tinta amono kaham ke balance kai kang ke nang master ngai mano Correct. amo heta aba Ngetik set fotografi abo tamo nang baik define kayaknya. photography hingkang ke ane baga hingkang ke ang je nuk mani abang capture kayo amo he mane ang je capture kainan mosong mani je nuk mani ta it's how you see things he ba photography is something that how you see things and capture it through your lens amo he mane nang je nuk mani abanon capture kaina rago nin lens ni bising te hingkang ke amono joto photographer ni no nang bahay ke nuk amo se nang amane no bahay ke nuk bahay ke nuk amnon nang capture khabla he ba ngke nang abono bahay ke nuk ngke nang je abono nuk nani nugui to nin kaisa mindset tongo a mindset bain to nang abono nahar blena han bagino mindset joton se important joto photographer ni no jan jani mindset kare deba a mindset ni trote se a photo ang khoro ang amo hai wan sogota ang ke an mote ang ke mindset kaham na nango nang bo mo hai ke nuk amo se capture khaibla he deba amono photography ta Fotografi question sung siwana kisa nai jangnai romo sai khana rote tesa crop sensor by full frame ni tam difference. Full frame hanggang ke amone je sensor kotor ngo 35 mm 35 mm no hanggang ke crop ni hanggang ke kita chikon kalayota hanggang ke full frame mo hanggang ke je ISO ni sensitivity amo kaham asuk noise rock phaya hangke tai kisa kuar kotor ni bagai nang mana light capture khaita te light capture khai mano hanggang ke tai se wide range sang kotor ke nugo hanggang ke crop sensor hanggang ke chikon hanggang ke light bu kom habu hene bagai noise rock tebo phayo amo heta hangke chikon ni bagai chikon khebo nugo je nuk manita asak wide angya amo heta খুব খানা তো abo ani je saiman mani da খুব খানা তো jar khana chona ro boro khana kana jengke tesang continue khayo nai nge tabu photography to kangma type to na nge nang to wedding photographer main hanggang kang wedding no wedding no ke nang wedding to basically portrait na na portrait hanggang ke detailings main na the detailings hanggang ke detailings niya ko in family pictures amo kaisa ang tongo mane list no tongo ani ro man ngab planning khaino khaita na list no tongo mane bobo puila nana ni bom hanggang ke a list ni mote je wedding bo kaham ke organization kaham ke time rock kaham ke borok set khai kaham ke tisai mano je list khai mani mote wo khai kaham ke joton smooth ke kaham ke khai mano kaham ke program ke sa organize kaham ke timing rock nya hanggang ke kisa disturb ang thango je mani nana tong mani abo kaham ke nai meng thango ras ang thangya da ba hangke create chung to creative rock hanggang ke je fropano peace of mind amo amnang peace of mind nango hangke santi ke kaina nango tan je kaina nang mani hangke buyang yang phai disturb khai be hangke kisa irritate ngo man tam huina ni tong ba he da ba kono huijang nai ni kre kisa irritate ngo disturb khai be hangke that's it hangke abono set kaina nango kaisa nang tamona nai poilan siman to homework ta abono hangke kaham ke list namna nango je nang bo poila nanai paitha ko tamona nai amo haita hangkang ke couples photos rok to sino jaga rok to bui sino jaga wedding rok to horo bisi borok bango hangkang ke nana ni sujok man yang thango se mania time man yang thango guest rok no receive kemang hangkang ke baksani ba paitha go jodi bisi horang yang hangkang ke borok thangmani agulo kaham ke shot rok nai manata hangkang baksani hangkang ke ba je kacharo phacha thangai nai mano hangkang ke chino jaga hangke amo hai hangkang ke father rogo to je nuk mani borok wedding pai hangke kaisa time rejago shoot khainan kono disturbance ngya hoita hangka amo hai rok ke kaham ke khaimang hangke chung kaham ke khaiman hangka koyekta amo hai ke khaimano hangka baksa klein wan sogo priority borok no ke nang priority ro sono ke tangai ri ya ne abo kono amte ni kogya mane je timing si borok je time ri mama hai je tai khorok sa timing ri ma yang ke bahike seming ba ha ba
hangke je kaham ke time ri manai amrong ni no tebo kaham ke khai manota nang kaham ke mosong hangke kaham time ri ti Zora mara na. jora maranai jora kaham ke marnai jate কোনো disturbance kari Okay. amo haike hangkang ke abon priority ni kok sa ta kabang client abo to Baksa buji. hangkang ke abon time hangkang ke jodi no borok ta kisa amo haike yo jodi no wedding ni dino amo haik কোনো photo kaham man liya hangkang borok post wedding ni bagai bana কোনো sajagya hangkai ang jodi no wedding ni dino kaham photo nai man liya hangkang ke post wedding rok free bono khairu koyak Okay. mane jeni ang wedding ni dino kaham ke nai mania borok no aboni bodla post wedding ko kaham ke khairu Okay. amo haita Gangke mana marriage the wedding photography nung to saka challenges rok bahai client rok man. Nang tahu jorti mana ang mung to tak khudi ini favorite bobo thangka jonsai wedding photography ta. favorite day Just ini sasak sumata na mana ko Sasak sumata satisfied ng ada fulfilling. satisfying man hingga jano time kaham khairu borok ni hingga ke satisfy no Asina. client ni satisfaction simia ani sak sak ni bo mane ang kaham ke rimai hangke ang sak no kisa ang ko Kep no ta bakha. khep ung mani tongo kaham ke khairi mai ka haini bagin khep mani khep ang mani bagin no mane post wedding ni bagin offer khairu ta hangga je kaham ke time ro je ni kaham ke time na uya koi kaham ke khai mana borong ni kang satisfy no borok bo satisfy no An mode tak jorti nin client ke bo mana unsatisfied kari nya hima to. unsatisfied Bisibak satisfied dong na. this is Khakai. 90% to satisfied no hangga hai pano joto borok to same ya bla hai da hangga baksa chikon ni bagi pano sai Besok tongo hangga baksa do nai buji nai tongo abo joto borok to same ang mania hangga abo no ma buji hota hanggang ke photos rok mane san hor mane ta time nango hai da ang to joto photos edit kayo at least color grading to ma khaine ble Okay. hanggang ke tam ni bagi joto khai hanggang ke tag suppose ang 500 photos edit khai rohanan kalai kha pulan simi salai jakta 500 photos ni bisingo je edit khai rohmane bisingo borong ni photo hamjang ma sikri o je unedited chip bong ni hamjang man donga jaka bo hanggang ke to bejaleng thango haine bagi bebak no edit khai ri kang ke chajak mani chajak yani borok bong ni it sate Box saina situng ta. saina situn amono once oge ang joto edit khai ro Nang koiter rok lain kaisa kaisa wedding ni 1500 2000 rok lai hain bagen ani time nangota hanggang ke album book phai kang album book bo ang niji design khayo hanggai kono asa ang ko buina khairan mosong niji Kani ni zora nangota. aban bagen no kisa zora nang thang okay je client nai tong nai rok bo mane buji bai thun kisa no Sure buji na sure bro. Mana borok to কয়েকটা রি রহব মানে কয়েকটা রিমার হব তা ওটা বাক্সা বা কয়েকটা ফোন মানি yang থাঙ্গো আবার জরানো বুঝি হই আং রহর মানি yang থাঙ্গো angkai borok na kartu na no Okay, an mode borok buji wana. Tamale ni buto kama challenges tong. Photography haino sanamna bukalaya na. Inga online ni din nang tesa question sungai nang photography je process hota nang photo buma da bisi aram nangza kana editing da bisi aram nangza. kainai no Kayaknya aram nangza kana. যদি না ক্লায়েন্ট রকতে বো কমফর্টেবল লংখা ক্যামেরা বস কাঙ্গো কাঙ্কেতে বো মানে কাহামকে খাই মানতা আরাম নাঙ্গুতা সুট খাইয়ে angkai editing to abo Mana bo bisi enjoy kain sama se. kainai no Enjoy kain. ang kahamke shoot khaye abano kahamke ang jemu songmane tei tu iman kangke editing go amo high satisfaction tai kon kri Correct. mane amo se ang joton sin nang jago borok no photo ri ase kangta Tamla bo kaisa creative field no blahera kaisa art no photography bo. Kano jore nang ni mote jore sanam ka. Ultimately nang satisfaction paita ni na. angkangke jeng time invest khai tong borok ni bagai he daba angka bujina no baksa jaga bo sai resene kono unko huinani kau baksa jaga ba mane kahamke treat khaisa gyangbo mane chini boro rok ni nahar mongo chini asak belio kri ko tam ningke o wedding photography achai mani triprawa asak to balogya ko angkangke chung se Norong forerunner sokta pila. angkangke abono koyo je boro rok no chung norok ni bagai time invest khai tongo je chung joto yakare khai phai tong of course you are paying us for that haiba no mane kisa kahamke treat khai di Abon ti sasin do sin borok tangai job holder no sin dam ro no heta na. Joto samung no na anga no importance tong tin joto ni. chung photographer rok bo amo haike represent khaina nangnai je jate boi changno tola khai nasiga Correct. dressing kahamke dress khaina nango
amo haita important na boy. mane at least Okay. जोंखौ चेने आउट एपियरेंस नफोरा नायै माने गाहाम के Kamung dinan tamten cholo. जो दिखता है वो बिकता है माता ना. इंगां के हाइन बागै no just apa nongthon ang amo try khayo je kaham dress. ke dress khai thangani ham hom ya pano an ma kai sauta ham hom ya pano kaham ke kutsung kai subui Correct. kani thangdi जेमन बै ऑफिस थां पुरो रि कताल सुम थां हाइता. अब निन बो ham ऑफिस hom ना ya tong pano amno kaham ke su ya koi kaham ke kutsung ke kani chumui thangdi Correct. akok sau an ma करेक्ट बेले से कok kabang ma angko ta manai kabang ma फोरोंगौ माने आनियाव सामंगौ ताक तो सपोर्टिव खाबले गां के बरक वे बाहाय के कक सानानि आमरक जत माने बाहाय के सानानि बरक न ताम सानानि बुइननो माने मोरल वैल्यू सो फोरों बुइननो काहाम माने ताम हाय बुइननो हामिया खायपन नों बरक न हामिया खायना आ कक याबले ओके आ कक साव आन पेरेंट्स रक न बरक खरक नै न माने कल खायो माने सामंग चलि दंफोरबो कल खायो काहाम के बिहेव खायति काम के खायरेति जतन न सेम प्रायोरिटी रेति आमहाय आ कलकता मन हें साकाना सिन बरक जे रेस्पेक्ट रिया हने माने बरक बाइके रक अप्रोच खायसे मरम देता आं कैसे कैमरा दे अप्रोच इन अ सेंस अमो बकुनो होइनानि को गया मैक्सिमम नो तो जे चुआ कैफे करो न डिस्टर्ब खायको ओके आं क्लियरली साइ दं बुइ चाजा गेफन तंतन आ फैक्ट है ना आं माय दा मनाय इरिटेट बासके इंगो नों खाय नों दि शांति के दंदि बुइ सामं खाय दं माने डिस्टर्ब ता खाय दिता है देबा ओके फाइनाय दे दागने दागै फाइनाय हाय राय सानाय हंगांके सालबसकले आमो हायके हासके अंको नुगै फाइनाय बाहाय देबा खायजागा फाइनाय बा अंगाय कयेकटा जागाबो रिप्लाय मारो हंगा जागन किसा कगरो बांलाय बांजाकतिं थांगो ए आबरंग न आबरंग त चैलेंजेस हंगा आबरंग न आबरंग तै न नकनि बरबो साबता नों बुइ जेसकन न हामि खायतोन नों आ जे न हामि सानाय खायनाय रंग गाहाम बायनो रिप्लाय रेदि आमो हायन साबता हंका हायपन बाहान बथैनि बरबले सालबसकले आबो न आसक सयजो खायना बा नों जे काहे सामं सिरियसलि खायतो माने के डिस्टर्ब खायका किसा नों जले जाय हंका हंका आपन रिक्वेस्ट खायनो मसंगो ता वेडिंग रगो डिस्टर्ब ता खायदि हंका हंका तै कैसा ग्रुप फोटो नफ्रो फोन ताया फरदी फोन या फर कोइ नै कमन अब कैसा माने ता हमनाय जों सोजा कक साना थांगन के जों आ जायगा नं ग्रुप फोटो जों प्रोफेशनली से नाय दं निन फोन बाय नानाय ब्ले हेदबा हंका चिनि सामंगो डिस्टर्ब रंगता हंका हंका नां खांका अब नां वान सुक दंगो बरबो नांगो फोटो चिनि और लगी लगी फोटो मान थांया ब्ले अब नांबो बुजियो हायपन चंग डिस्टर्ब रंगो हेदबा ए अब न तब फोन ताया फरतुन ग्रुप फोटो ना प्रो किसा फोटो बुइरेगा दे जों माइन खे फोटो बुइरेन कोन आमसक हंकाय हायपन जों सामंग खाय दं थानि डिस्टर्ब जों ब्ले हेदबा ओमफ्राय आबनता ताया फरतुन फोन जे नाय तंने र मर किसा आमनो मुइतो तंदि कुनो चाया ता वान सुक दे तब आमनो एभॉइड खेमंग खांकाय बेलाय सासुक नाय जानाय थाय अंगा हायनाय तसे फोटोग्राफी नि सिंसि वना माने बुफ्रु माने बो बिचन से चैलेंजिंग माने कइना जामाने बोना दा बिसे चैलेंजिंग ना ग्रुप फोटो दा माने कालबारी होता ग्रुप फोटो चैलेंजिंग ग्रुप फोटो बाइक चैलेंजिंग फ्रेम रो तोरि थांग रो ए आम तो वाइड लेंस दंगो ओके ओके गांके कोनो प्रॉब्लम करे आबन बागै न तो वाइड लेंस पायो ओके ओके गांके आं ग्रुप फोटो नि बागै सेटअप आनी माने स्टेज बसं काम न सेटअप कैतो न ओके ओके माने लाइट जतो न काम के क्लाइथोन तम नि गांके ग्रुप फोटोस रक दाम वेडिंग पाइ बेसरबा सानजांगै थांगो मनाक नंगै थांगो का जरा लाइट काम नांगो लाइट काम के सेटअप न खैरो आमरो बुनानि कोन चैलेंजेस करे हायपन बरक म अरेंज खायै बस कांगो नाहार नानि नों जेसक पन रेडी हिंदी जेसको हिंदी बाक्सा मुकुम जाकनाय बाक्सा रेडी हिने जेफो सटर क्लिक खायो आफ्रो बाक्सा बखनाय रक थिक खायरनाय हंगांका बाक्सा बरि रक तो माने आबरक बिसे खेल खायो जों चला रक से आसा आबन नाय पन बरि रक तो बरकनि रिसानो पन किसा अंग थिक खायरनाय हंगा जेफ्रो रेडी हिनो आफ्रो से दिखाइरो आबनि से कांके थिक से खायगराया हंगांका आबनो कोयो तांग जतनो रेडी इंगे जेफ्रो रेडी हिनो आफ्रो जतनो बस कांगो कैमरा देगी नासिक नायनो बाखै सदे जों गोबांमा फोटो बुइ आमो वेस्ट अंगियापै करेक्ट वेस्ट दं थांगो बाक्सा मकल मुखम जाखांगा चिन सातारबो थांथों एदेबा हाइनता करेक्ट खूब करेक्ट इंका आबनो ग्रुप फोटो जेफ्रो ग्रुप फोटो बजाको काहाम के बस कांगो नाहारतन yang nasi ya kare ready ngai je engko ready himpurta amono
Ge ang tan no lens ni khe sungnai man lens different types tong hai dana kaisa prime tongo kaisa zoom tong aboni kisa sungno difference plus pon advantage rok tamo kisa sai khana dakta Prime lens by zoom lens ni difference ang ke prime lens ang ke kaisa focal length amo kaisa fix tong tak 35 ke 35 50 ke 50 ang ke prime lens ni advantage ang ke aperture माने wide okay ang जैसे कि aperture wide जैसे aperture wide अंगो amsang no light bo kabang habo ang ke je bokeh whatever amo bote bo achieve khai mano hai pano joto jaga no 1.4 hindi 1.8 hindi joto jaga nam sak by shoot khai nani koke to abo prime lens ang ke ta kisa sharpness tong phayo okay sharpness phayo ang ke zoom lens ang ke a jaga ang ke kabang ma focal length tong tak 35 50 24 kabang ma tong ta a jaga amo ang ke amo aperture ang ke aboni 2 ni tola phaya ang aperture ke jese tola phayo amsang no wide ango amsang na bokeh boro ang ke asak sar phang yata hai pano ang ke aboni joton sai kom no 2 ang f2 ta ang ke 2.8 phayo ang ka group photo rogo ang ke 2.8 amo herong no nango tam ning ke joton yaro no kam ke focus ang nani nanglo ang ke zoom lens ni ang ke amo ta hai pano sharpness tai kitsa kom asak prime lens ramani sharpness man yata prime lens ang ke to wide bla aperture te bo kom ang ke asak ta kitsa sharpness man man tebo professional looks ta ang ke ang to 1.4 use ko 51.4 aman favorite lens amuno ang tai jibban fan switch khaya alka replace khaya ta ban jaga bo ani na just favorite focal length ta 50 mm ta 50 mm ang 1.4 1.2 mang to 1.2 fan thang nai okay tabat abuk sag jara te ang 51.4 use lens ni dambo to o aperture no difference ng no bari aperture on man price ni je kuta difference bo ang kaya pia zoom lens bo amsang no dam nango jese aperture no depend kay damango asina tai abani range ta tongo baksa 24 to 70 tongo ama hero angke tak 20 to 50 roko tongo baksa 20 to 50 roko tongo ama 40 20 to 40 মানে roko যে তাক ওয়েডিং ফটোগ্রাফার বড় বেশিরভাগ বড় রেঞ্জ বেশি ইউজ করে ফোকাল লেন্থটা amo jeng tak depend kayo bom hai wedding shoot kai tong hin the wedding hangkang ke amo hangkang ke ekdom White nang. bedi rogo tight bla hangka white nang aja ke white nang ke thangota hangkang ke hindu wedding rogo hangkang ke mane tam ning kang ke mane kona bese rogo kisa hap mane nango mane kabang ma jaga ma laiso hangke hindu wedding go hangkang ke ang zoom lens na recommend kayo tam ning ka jaga to kabang ma focal length tongo hangke jemu chungma bai nang shoot kai mano tam ning ke belai yang ma thangla hedu ba hangkang ke amno hangkang Christian wedding go hangkang ke kaisa jaga se tong nani mane stage o jeng mani hangkang ke jaga hangkang ke prime lens bai no tongai mano okay hangkang ke white kaisa nang group photo ni bagai man kang ke মানে nang tamo duita camera da use kai duita camera ang simultaneously koroksa ang to 50 use kayo and second shot white use kayo 28 2.8 bam na use kayo and second shot ta hangkang ke যদি no ani package jo botong te kaisa khorok rang photographer borong nai manager aja hangka tai khoroksa hangkang ke aja ko 85 use kai nai 85 close up extreme close up rok na nai ta amo hai hangkang ke abo je client rok bom hai package no na correct aja ko je oh service package wise na bo okay okay amo hai ta kaito bo te kaisa mane nang sana second sajak tengo mane second shot ar tong nai nang onek help kayo amo hai ta hangkang ke jano and second shot ar to onek helpful খুব হামবাই গাংকে তাবো খাইনাই শুনাই দিও মানে তাবো ফটোগ্রাফিও তো সংসা লাগে ক্যামেরা লেন্স ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবং লাইট যা লাইট ইম্পর্টেন্স বুঝছো ফটোগ্রাফিও light si main আবার কে সমস্যা সাইকেল আর ani bagi light best hangkang ke satung si haven diffuse kaita ওকে মানে আলটিমেটলি ন্যাচারাল Natural. লাইট অন শুট natural light no jese jara tei sal tong sak jara tei hangkang kyang natural bai na thango hangka happen mana kang khang ke to after to off camera flash na sima kai hangkang ke natural light bai hangkang ke nang manin ni itsa
nang jespa no khai mano ta Okay. angke te kisa an mote hingkang ke ang salo hingkang ke natural light nong nani nangjago artificial ni looks nani musong ya Okay. tam ningke art mane no nang artificial joto khai nani ko ge he de ba mane nang ni art ni trote bom hai ki khai amo sing ke angan trote hingkang ke ang natural light an thango ang natural light no bisa hamja kota angke to bo man ayo biang te satong pas hawi tong biang te satong phai tong aba man ayo ta Wow. hingkang ke joto filled up ango Okay. nang kabang ma light nang ya Okay. hingke natural light hingkang ke to joto jaga no kaham ke Mane filled up ango ta bo jora jong se park na daytime shoot khanya bagai bo jora time hingkang ke o golden hour hanjang mata golden hour ro hingkang ke ekdom abo golden hour shoot khen hingke belai se challenging nang abo amo to bisi tong rogya angka bisi hamani no 10 to 15 minutes Pasti correct. angka 10 to 15 minutes ni bisi nang bahai ke kaham narak manani abo onek Challenging ta. hingkang ke ang hingkang ke tabu duita ni simi charta jora a time rok ni light no hamjako Okay. Okay. যদি না abo fatar ni sin tripura hoya fatar ni gana gini ni fatar ro unko state ro to weather te kisa different ble Mane bono light te harsh ya ta na sinor kisi harsh da. harsang ya Sinor ko bela harsh na light. chino jaga ni satung bele harsang go angka ang guhati ro to shoot khaya ko silong ko shoot khaya angkang ke saiman uta jaga weather bahai a jaga weather angkang ka tibur kiring kiring pun photo boiman Okay. mane satung asak harsh pano a satung mane kaham ke glow Okay. kaham ke glow up khaya ta angke a jaga hangkang ke dibur kiring kiring pun shoot khaya Naik takut na. Awon nang senang mus tomo ni mana nang Tirupurani bayar udah shoot kaki nang ke senang mus. Tripurani bayar shoot khai kya hangke samung ni bagi no shoot khai kya Tripurani bayar yang kata ke sana kale no to kaisa tongota prism ne community among creative song ni aja ka thang puro ko sang mane joto na jan jani feel ni borok thangota musician rock photographer rock joto na jan jani feel ni aja ka join ni khai man aja ka thang puro rogo aja ka rogo sang shoot khai le puro hangkang ke je aja ni weather nuk mani ekdom kaham borong ngarni ang silong rong ni saipan je Meghalaya ni weather ni saipan je bongar ni weather sajaka Mana Nagaland ni ta? mane light kaham kairu saimi atang ke ambience rok da kaham nai Tu nung nuk khatam te. hangkang ke Mizoram mo sao belai si aja ni light ba aja ka bang thang kai haino berai fro rok shoot khai nai kya hangkang ke Mana murah kusu kusu rono light na block kayaknya na. hangkang ke chin Tripura ni satung na joton te sitrang da Hai mana borok eseng naik tuh ada. ta ba abon nang bahai ke nai thogri abon ta Apa ta? Tripura hai jaga wo chin or ta sak location kare ga location kare ni bising gono nang je tongmani no bahai ke nai thogri man amo hai ta satung hars ni bising gono bahai ke soft khai edit khai man abon bagi na dibor kiring kiring ke shoot khai man yata sak ni jin sak bo belai kostong ble satung go Special makeup khairo khanya ke kosto no tebo. Makeup volunteer. angke makeup asuk prefer khaya shoot khai prota belai heavy makeup prefer khaya ta client rok ni bage angke belai heavy makeup angkang ke borok bo weather no nai bota kostong ya ba mane sweat angkang ke sweating angkang ke ab kisa bong bage problem ngo makeup khane rok ni je makeup khaijak rok ni bage angkang ke huimang tong ke kage rok te bezal khayo abo post production ota angke ang to wedding ble na ke wedding ka omo hai photo je nang am natural cheton nang wedding ni photo to client rok to borok abo commercially use khaine ni bage ya kuna jaga ngore na ni bage haina bage skin rok asa retouch khaine ni dige thang yang angkang ke ni moti model rok ke skin rok retouch khainang tam ke borok amo borok ni samungo phanang nai Marketing kayaknya. angkang ke haine bage amti model rok ni portrait amo hai rok portfolio ni bage sana thangke abo ke skin rok retouch khainang hai pani wedding ni hingkang ke asuk necessary ing jagata tam ni ke client rok to abono borok ungko samungo phanang nan bage kaisa memories si angka te natural look borbo hain bage makeup ba asuk prefer khayang mane nang tini omo hai nugi tongkha nang je shoot khaijang mani dino hingkang ke te kisa different nang tongkha hingkang ke henggalak ba tangge aja ke kisa different nang kha amo hai rok mane baksa wan sungani bhai ble hai da hingkang ke chini pandani wedding ni photos omo hai ingkha amo hai ke borok abono ulo nai manai jat amo hai ta hain bage asuk ungko makeup rok prefer khaya
Mana ultimately nang jesek natural tong masa. Jechang natural ton man sangam so top kisa misa hair rok. Kisa misa thik kaya koi light makeup ta. Correct. Asak heavy makeup ya. Correct. Angkai jesek zorati clean ke khai mano. Am sak no chao. Dress bota. Klai nok jesek clean dress am borok nai mano. Jesek clean dress by suit khai man am sak no kaham. Mane color thang tani bokun bezal kare. Am haita. Angke nono sung siwan ta kisa sini tikasang nostah sung pi unai. Mana photography je nang to phaiga haparo nini inspiration la sabo photographer ta nini nang samno follow khai Ani local thang local to ani ke bokre. correct Khorok sa tong im cha jamir nei bota local ya. Angka Nagaland ni. Okay. Angkai mana yang bono marke admire khayo ta. Angkai tai khorok sa tong Joseph Radik nei. Bo angke mo celebrity wedding photographer. Biang ni boke Bo angke bo North India ni no. North India. Angka bono kaisa follow khayo. Mane bono kaisa follow khayo ta. Bo mane best no. Je bin style ro angke tegi sang angke je saman im cha jamir. Bo angke photography se mi kabang ma jaga inspire khayo. Amo haita angke ajang saman unnecessarily photo ta budi. Amo haita. Mana zora buji photo bunang ta. Zora buji photo budi. Angka baksa client ro kaban wan so gota. Mane tam samung khaya. Photo buya hainam thong basai tong. Amo ro wan so gota. Mana sido mana mane kisa funny bangana sinoro baksa tong ta kaisa group tong baksa shop bo khayo do photographer phang tong just field phang tong heda amti borok tong jara shop khayo nong ni field bo sure tong na hain photo bang bui tong sinai stage kai bo sinai mana bin sound bo phone na yuta mana outcome to bhaya ba to sungsia abon na har ko to bui ma tong na je nang samung khaya tong kha nang dan mote perfect moments na sing tong na heda na ang saiman ble ang bupuru mane abani samung si ang no saiman nai ble he ba ang bupuru tam khaina nang ngkang ke abani baksa wan so gota mane tang khaya haino tong pia je client je main bride te groom bro kun se do ku bini cousin rok okay amrok se hino tang samung khaya nok ni borok ta am hai wan so gota ngkang ka pia bam te ya sang abu chin samung bupuru tam khaina ni abu sang saiman kai ko je bo amorong sauta imcha jamir bo amo sau mane tam khaina nang ya bo important am hai rok bahai ke handle khaina ni bahai ke client rok nang mane comfortable khaina ni mane jot to hain bagi bong ke ani favorite no inspiration ta ko kana to ka angke hain sung nai nang sini ti prasarok bisung jara photography khaina hani jara wan su tong nai rok nang bong no tam advice ro namu sung nai advice nan mo song abo no je khaina mo song ka khaidi kuno tan hat buitam sai tong tanai khaidi kam ke bakhar bui amono ngkang ke nang downfall ngan kon ta kiriti kasrang simi nganang kasrang ke samung khaidi abo hainong tangai to nang nin homework ro bo kam ke ma khainai nang inspiration ka haman nai tong nai hedeba ngkang ke nang ta kisa nang bom hai type chajak abo ni ji sak no nang sakang test kai pai de mane nai pai am jogon nai dita nang sak bom hai no chajak nang sak bom hai chajak tai client bom hai chajak amono amo kaisa important tang nang amo hai ke style ke bui tong kanin kaisa style tong style bai nang ni sak nang ka mono hamza ke bui tong kha fia ba client rok abono hamza kya hai da ba gang ke abono nang ma nai je nang ba hamjang nai tai client ba hamjang nai sa okay amo hai ta ang ke te kisa gang ke ang ka mo hai ke ang ni sak no khai kya je ani no je ke nang client rok mana ma hamjang nai amo hai ta man nangam deke nijino sanam kata amo hai ke ni jin sanam kata gang ke tai jani style no sajang nai rong ani ro phai ble hai ba jano ani style no sajak nai rok ka na ro phayo je sajak ya rok gang ke nang je sajak mani borong ne ro gang kan sanai tam ke nang ani ro phai sajak yang gai ang nosto khai kon lab kri ble nang je sajak go abon noron thangdi amo hai ta angke je upcoming photographer hon bagang ka mano kam kai represent khedi sak no tai focus khedi kasrang ngdi tai inspiration kaham nai tuk di ni sak no kaham ke build khai di amano skill tab develop khai di skill develop khai di ta ang ke jesek man sak try khaina nang mai je nosto khayate kono ko photo no okay tam ni hingkang ke kono wedding ni photos rong tam ni hingkang ke a client rok to no kaisa trust
kai no to na mani hangke nang borok ni trust no sabai hangke abo to nglai glak Correct. hangke jesek mansa client no satisfy kai na naiti kaham radi amo haita thik no baksa kaham no rana mo songsa ko haipuno situation amo heng thango je hamya nong thango ta gabno na amono challenges ta je bahai ke nanga challenges no overcome khai kaham kai rimana ni kebang ma tongo je challenges ta je abono nang overcome khai o jaga sok payo Henta. ai kang kang to puila ni simin sang saisong payo ni kang kan bagi to it was hard Difficult time. difficult Gan nang to kuno silap. kuno particular brand na kuno brand kuno lens nang advice khainda jara start khai tonai rono. Mana je camera nawo aboni brand ni lens na thangkai jawo haipon nang jodi no ni mo songtai a jaga thang yang mo sigma na khangkai jaw sigma art amo joton sai kaham sharpness bone kaham amon ke zoom lens ni phana sharpness kaham Right. hangkang ke amono tabo jesek mansak je brand by use khayo amone brand no thangna Native lens kai jata. je lens hangka tabo nang jodi no musong khal ka jak nana ke nang sigma thangna musong ke sigma thang angke Sigma ni ang khayo joto brand on mini lens tong na joto. joto nin tongo ke ang to taksi jorate tang effort khai mani ako sigma ni lens expensive babla ke bas kang salong effort khai ang abo na use khai na himan sutong tam ka sharpness tongo kaham sharpness kaham ro ta kang amono Khub kaham jara khana to noro khana to khana nang success no by ka define khaine. success no ani moteng Ni mote. an moteng kang ke success ang kang ke jen nang mane no khai na ni je samong no nang khai tongo khai nang tini khai kya ngai khana cha kha amlo kaisa success no nang je jesek jorate amno khai chari wi thangmano amni ni success no hani wan sokdi pia ba jefro nang am samong no khai na ni ya kare apur lenin tai success kari ke he de ba ang kha banon success no jen nang samong khai chari wi mano amno nin success Okay. ani mote hingkai abata Mane answer nin khub practical te khana to ka. nang apna ya kare kang success tai borot tongna ba he de ba ang jesek khai tongsa success nin logi tongnai Correct. kaham ke chawi khari man tong chawi khai tong mang khang ta ngang ka jefur chali ya kare kang kale success le kri ke kama kha Sal sinaitia. success ba nang ha Khub khana to ka. Nga te second question namang so nai. Spirituality iya ka faith iya ka belief panta busuk important aba khoroksa borong ni life. khoroksa borok ni life nang spirituality hingkang ke mane nang ni Faith pan or religion pan just panta. religion na thangkang ke nang je religion na follow kayo abono kaham ke nang tamnai worship khai di mane sunday kaham ke pray khai di he de ba hingkang ke ang ke abono ang ke ang samung khai sakang ang suri bina gro camera ro moi Correct. mane kuna ro pan thangita mane suri bina gro mane ang samung sing sakang ta hingkang ke je sapano khainan sakang suri nan nang nang christian nang thon hindu thon tabo nin to jani kaisa suung ko god tong le de ba ang ka jani god na suri di mane ano kaham result di Correct. amo haita ang ka faith tong na faith ni bising tai nang je khaina mo mane abo khaijak ti bong thango tang nang kaisa faith to ni wei nang ang to suri wei akoi khai kya ang suri wei khai ang kang kale abo ang abo faith chikre ke tang yang suri nei ba he de ba ang ka faith kri te ang khai kya ang ka abo kaisa faith kri te khai mane mane no juda tai faith tong mane khai mane juda suri kang ke tan kaisa faith tong samung khayong ka samung chawi bo thango Okay. ang kai waiso faith kri te nang kuno ka haino normally khai kang ka disappointment ro nang nai amo Mane satisfaction phai la. satisfaction phai ta ang ke faith hanggang ke mane nang je sapana khaina ni sakang faith to nei khai kang ke kaisa ni mind amo heng thango je abo chawi thango ta ang ke abon bagana faith tong na ang ke ang samung khaya sakang camera ro mai suri je jaga phano je jaga pan ta ka ni to faith tong mane bising te sang suri bo ang ke suri man bising te ang kaisa san mung tongo ke expectation tongo ang kai yang ang khai bo tongo je ang expectation narag mano ang abono amoni digi thangi bo tong sare nani ang ke a suri mani bo tongo
hingkang ke aban bagi no cawi thanguta correct amo mana fulfilling dana fulfilling thanguta hingkai fulfilling kang kaman kaisa faith ble he deba correct mane nang sanai man kha ni faith tong mane bising tin nang sanai man ble correct nang faith kerete san ka hingkang kele mani hangken nang mate sa disappoint nang bla ha correct amo heta खूब खाना hangke to bangke just pan khaina ni sakang samung go handi ang as a Christian mane ang kaitor no sano kaitor no ma heriti ang mai nango amota खूब खाना enggak teh sungai jo mana nang tabuk sin parents ong no nang kam advice nai mana zara rom nin basa mong ni basa zara out of the box samung khanya wan suka nang mong ni ama abai parents ong nang tam sana mo support khanya da na khaya da nang tisa sai khana puila no sai nai ang baksa ba mane basa badi bagi ang je sana nai sana thang mano saya pa nang jak mano jodin jayang jak ang khai na karton an mote hingkang ke norong ni basa je sa pan khaina na musong jaka out of the box hingkang ke khaiton puila anglak hingkang ke second try ba anglak hang to bo salsa ya karya wai khai thang kang kele chawi ne bile hani bagi na chen je parents jang nai rok jan jani basa betai ni saka wo kaisa trust on je ani basa khai manai ang bunte phan rana nango amo hai ke parents rok jot to no amo hai ke khai kang ke salsa cheni sak chalai rok jot to no je engna musung mane engman te ke sel belai ke lek ung tongo cheni society bo cheni sak chalai rok inspiration kri da hanai kono phana khai mani kerinya hangkang ke sana suja kok sana thang kang ke porao simia bele hai da ba correct kamang ma phil tongo sang notice ni bising gong ka chin tripura besek tolao kalaijak abo sa khai man abo nang ang belai ke dukhot abo zara tipra hasteni baira thangna box romi mano oro tonga ke saimia phi ku o tong leibla sa rom maya do phatar thangi na hakang ke nang rom mano sang mane o chikon te notice reason ni bising gon sasine sang belai ke tola kalaijak joto feel on chang bahai ke saka kaiman ke saka kanani bagai parents rok boto support khena nangnai jan jane basa bataino mane bom hai ke gai theke hangkai ni basa a jaga sogino he deba ke joto no jani basa ni saka wa poito tonga nang hangke jang je basa hanjang nai ro poito charna nangnai boma bu phano jang je khai tong mane mane anga mo khai mane bising te ani parents rok ano poito khai anga bu success dang mano abana ma wan sok thai chai tong mong tong nang nai te chini bising te bo chai tong mong tong na nang nai tai ma fa hanjang nai rong ni bising te bo a chai tong mong tong na nang nai correct amte hingkang ke jang joto no bak sang nai thansa sana thangkang ke nang bakhaw se thansa kre bahai ke thansang na ba correct he de ba a kok na tang ke joto mo hayo bo jang saka ka kang ke tai na kar san lai mong khorok sa ni bisingo khum nang wa bong abo nango jeni bisingo belai ke nango hangke jang borok ba waisa wisu joli mane phai thango hai pano jesak joli phano tobo mane abono control khaina nanglai he de ba control khaina kar mong mare nai na kar mong ma san lai nai abono je parents hanjang nai rong akong nang sanamo songo nin basa batai ni sakawo kaisa poito to ni borok khai man nai ne angka se borok bote bo phan man nai abo samong no khai man nai amano joto filo not abo applicable tabo doctor ang gumani no nin basa success ang thangwam te he de ba engineer ang thangwam manen success ang thangam te nin basa engineer pori tong bo khaina mo song male kubuni khaina mo song bin khaw kaisa shanti da tong ba mane a peaceful amor tong lak mane bo bini thia sak joratei abo kaisa khef ang mane ngi thang accept khaina naiglak haipano accept ma khaina je kubui ko ka bano ani korok se cousin no tong bo ke engineer ang namo songo bo phage doctor pori reka okay ke bin bakhaw bo a khep tong nai bo go siglak do phia ba a khep tong ho nai haipano bo abo accept ma khainai tam ga mo se kubui he de ba angke angke abon choose khai ka ang je khaina mo suman khaise nai ang abo pai ke bana nai na thanglia hena bagi am bai ni result nu jago mana nang je khaim sung khaima ge ni je outcome bo kam phayo result ta hera na ang ka hambo khaina nangai tam ni hingka ang bani bagi si tai kaisa je society important ruman abon ang ya kar ka not just society the whole world correct he de ba hai pano mane anga decision no bahai ke na we amsa phai kya okay it was not easy it wasn't easy
Hengkang ke apa no kuno samung kelaya. Joto no Kelai yang difficult. correct. Chip Samung cikon ya. kelai. Kun samung bo cikon ya na. Joto samung no jengbo amo bahai ke cikon kelai thang samung rokta. Sini nahar mungsi. Correct. Nang tak ani buma bufano tak ani je ang hai khai tong nai no tola khai nahar kang ke besane bagai tam tong senai ba. Correct. Hengke joto samung no kotor hani wansu kang ke kotor khai nanok nai bile. Apa no sang respect ran nang ta joto samung no. Correct. Apa ni joto samung no respect ri kang se samung kotorang nai. Correct. Ang makatang phalai no makatang basa krade hin sakang kai lang liye kaisa Borom ro nang ta. ang boram ran nang halok kri phano yong toy a kok sawi toy ni no ma basa hin sakang kai bobo kaisa bina khatung male phainai Correct. bono je haino makatang phalai simi haiken no yawi bo phalia ka chang mas masa ya Hain ta. he de ba a kok rong na sana thang ka te kok logo hai bana sa kok log ri wi tong ya Em khopum nang man kong saka kong kok bokrin saka. Finally do final sakang nangani podcast of family no pilan hambai. Nang thaja thujo kisa an podcast boy kun sanada. Plus laso nang apos add kher de nono bui borom man nai ni social handles so em nang description to read nai. Eba nono baiki bui mani mana bo kisa nang saireta. Ngke pila no belai ke hamedara nang ano oda suzugra mani bagai kok samani on behalf of every wedding photographer no ang je nang mani kok saka ngkangke omo sanani suzug mania কয়েকজন no nuka interview ro happen borok ta problem rok no tiklai sai mani ble tam nang kamu kaisa news channel ngkom to that podcast channel nai nang kaisa khai mani ngkan nang o jeni ni podcast khai mani ob chini borok ni bagai hinai no khayo ni na ka samung tong ta tipana nang omoni bagai jorati khlai khai tong hongka bo belai kotor kok ngangke podcast ni bising tei je nai tong nai rok jotono kaisa serang mong manthun Abona nahar mongem. omoni bising tei no sang bahai ke jotono baksa kai kosoko kaima tam ni ngangke ani oro hongke ni naro joto ni ro no tong nai a khep khebang mani sang belai tola kalai jak nai na thang kangke terek phatsa to ke bo sakau kaima ni haben terek sang bahai ke sakau kaiman jotono kaisa activities khai he deba angka tak to phone ni internet joto ni jora aboni bising tei no kabang ma kaham samung khaiman Correct. angka je haino kalai tong nai robo nugui inspire ang thun Correct. abanta angkangke tek sa tam se Nono sang borom mani man. Nini mana nono social handles so nono borom mani. ani Instagram no ano mani mano Instagram thang di kachang photography ni search kai kan kai na man nai ke ano ajaga number bu jak tongo number pe call khai na kai khai mano angkangke message khai na kai khai mano joto ni no Facebook do tong na Insta. Facebook go asa tongo hai pano ang Facebook ni page no asa Okay. priority re sakya Insta no men. kai Insta no ang tam ni ke tabuk to joto Insta mangse angkangke Instagram ka mo hai jaga je joto marketing choli haro Correct. he deba angke abano amo kaham ke use khai na nangta not in a bad way Engkang man ni naik tangan sana norok bono sure contact hari. Bo one of the best wedding photographer ti perasan bisingo. Gandar ko zora no taya kati hai si. Engka sengam su sawi no tini ni panda mathar la si onta. Hambai tu brother no bele. hambai nana ano lam bani bagai Tai no best of luck. hambai nana bon nang te bo grong thon channel bising te ba borok kaham bhai sawi man thon sini society ni bagai sang bahai ke sarang mong manan abon bising te Abon dah na serang lai seng batelai bagai seng sa kasai man. Ese ngke te jati. kisa joto borok no nang nini feel ni joto borok no competitive ni wan sukna ni kokya joto mane creatives o feel ni borok no san mosong mane competitive ni ta wan suk di tai korok sano bobo kaham ke khaina nai tongo nang bo kaham ke khaina nai tongo jani je kaham ri man sagra laiti to bo competitive ni ta wan suk di a competitive amu kaisa call wars is choli bisingo Oh, call war amo hai mane je amo destroy kai mano. ngangke nang bas kang hi hang mano ukologo hamia sai mano amono call war tong mani bagain to nang bas kang kai mane yo ukologo ke hamia sau he deba ngke jesek man sa chang healthy to ni laina Correct. je chini relation rok no joto no je creative rok no ta competitive ni wan so ke wai Correct. amono Khub nangman kok sakan brother.
Hingke no nang belai hambai maro nang ani podcast of fanya bagi hambai. Hambai. No. Hambai jotono no morok paithak jora sengbai kerengi tongmani bagai. Hingke paithago paina sekang ang kaisa chikon sasa request khaina muchungu. Ani channel o jara visit khaini rok out of 100% 70% hai viewers rok takuna subscribe khayaku ang request khainai if ani kunu videos jodi norok nai values mani tongkhangke kindly consider subscribing to my channel hingke bisiliera oi orno kok mathak siwana hambai.